aduga loinana ngasigi panelist oina saruk yabigadoriba ikai kumnagada matik saraba oza Jiten Yumnam, secretary CRA Manipur, writer, filmmaker and environmentalist, author of the book Development Aggression koi ozabusu akoi daista kakat priaktuna ngasigi tharomasi hobinabagi damakta musugi makaidagi ningsingjari loinana manang nakpada leibiriba Manipur University gi amadi tongan tongan ba institution singdagi lakpiriba koi mahiroi maru mapang silnaw singnasu koi isa isa gi phampam lang da lengsin biduna akoi ngasi musuna sinjaduna pangthok leba festival of book ki anisuba talk series meet the author hairiba theme asida sinjariba sigum laba talk series asibu mapung fan binabagi damakta musugi makaidagi nolokna akoi mahiroi singbu pungning sing sinjari loina ngasigi talk series asi haunabagi damakta akoi moderator obigadoriba oza Professor MC Arunda Mike Sinajari Musuna Silliva Festival of Books Masigi Partamuina Aiva Singa Aikoi Haktengana Wari Sabagi Program C Yamna Nuaiva Yamna Intimate Weva Adugumba Program Amani Amadi Masi Aikoina Masigi Kudung Sabasi fully logum to and I kanze Objikansi Hanagi Sahi Yankayama Sama Magi Mamang the Ladamba Lyric Amadi Lyric Iribami Amadi Lyric Tubu Paribami Gagi Lainariba Mari si Objiti Yamnaka Hena Honge Maramdi Manipur Maktada Manipur University Lakpadagi Adugi Mamangda ZNU Center Oina Manipur da Sahi Mangatara Sahi Tara Hena Tarawa Hena Ladamaba Adugumba Center Adudagi Putorakpa Mi Mayam Sina Manipur da Lyric Pabagi Mawung Ase Yamnaka Hena Honga Abani Aduna Lyric Ama Hek Tolakpa Matamda Lyric Pari Miduna Lyric Iriba Miduna Hining Ibutu Karino Hibada Natana Lyric Tubu Chumibra Chumdabra Magi Angle Se Karino Hibagi Pot Mayamama Togle Aduna Apaba Simak Lyric Ama Pana Apaba Simak Lyric Iba Miyama Dum Oide Aduna Hoxik Adum Yang discussion hours in the Oiro Natragana news item da Natragana feature article say Pana Ikoina Mana Hari say Yaning de Mana Hari Sige Asweba Sini Sinati Haidana Apaba missing Nasu Yamna actively Iriba Potuda involved Tawi Aduna Ikoida sometimes Iriba lyrics say Aiba Miduna Kallaga Iribaduga, Pariba Miduna Loksalibaduga, Anigi Marakta, Wahan Tok, Manadava, Kaidova, Mayamama, Toglei. Aduna, Sigumba, Forum Asida. Aiba sing Asiga, Apava, Misingagi Marakta, Kari Kallaga Iruribano, Iribaduga Ata Karino, Karamba, Punsiki Tankata, Adugumba, Laritu, Iruribano, Hibana Singba, Port Asa. Howdok Nabagi, Dugi, Kainoma, Equida, Sangiana Kali, Aduna, Musuna, Hogzikta Uriba, mid the author Higadra, mid the writer Saigadra, Masida, writer Masa, Amadi, writer Dune, Putora Iba Potok to Madugi Matanga, Equa intimately interact on Nava, Matsangiana, Logze, Aduna, Matam Tinda Davida, Nasigi, Yamna. Kano Ikai Kumnazariva, a third Jiten Yumnam, Mahaksi Tongan ba development ki issue da Tongan ba Mado worrying oibe yai, dagi academic paper oibe yai, lyric oibe yai, Mayamama, Mahna Ponkre, Sinatawa, Magi academic writing sing Sinatawa, Atopa. Tongan ba engagement mayamama film dagi kari dagi maxi engage mayam tawi but maki main idea di
development issues in asine aduna development masamak asi development ki definition masamak se yamna controversial oiba adugumba concept amani aduna masigi matang sida aiba sa writer sa magi locus standi se kaidano entire issue sida mahaki location se kadaidano haibase ai koi khangna bagi damakta ai kaino aiba ikai kumnajari ba jiten yumnambu koksinjari aise hamba maktada khogi professor MC Arun bu ko Manipur University hamba da ai kai khono buchari aduga ani shubada khogi Manipur University Student Union na ngasi Festival of Books haidana khogi simbiri ba khogi lariki khogi book festival haibetare masida khogi ai bisu khogi author myam thengna dana maduda ko sharing tawbagi tanjama khogi interaction tawbagi tanjama PBB da muktasu aina musugi khogi office bear khodimak aduga musugi team musu aina kai khono buchari aduga siki talk asida interaction program asida lakpiri ba khodimak khogi timbiri ba mipung khodimak busu aina kai khono buchabani aduna ngasi aina ngasi ayamba ngasi interaction program asida ayamba aina thamjaga do basi khogi development aggression rethinking India's neoliberal development in Manipur habani sigi lairiksi masi sahi ani ohungi mamangda phongjagi bani 2021 da sahi ani mukti phare masi ani ohum maya pharka dore masi phongjagrabani aduna mapungoina masigi lairiksi akogi awal publication haidana maduna phongbi gibani aduga mapungoina masigi lairiksi aina isamak su yauna akogi Manipur gi tawan tawamba akogi development ki oiba issues kya da khoi samangna personally yaujaghiba khogi kano sing haitare ko specific khogi kano khara khogi specific project chu oiba ai natraga policy program oiba ai madugi area sing dura isamu yaujaraga khogi madugi campaign oiba ai natraga advocacy oiba ai maduri yaura matungda madu aina thengnajar thengnajar pa issue sing adui matangda aina yamba khogi maduri yumpham oiraga masigi lairi se ijaghibani aduga larisida yamba ina kitang tentangna khogi karum krama topic cover tawbage haibasi kitang ina kitang introduce tawjaningi haibadi ngasa ina present tawgdoriba context matangda su kitang mayamna su khra hena khangba yanana ba koi maruina sai india gi ek is policy hari basi gi matangda aduga sai maruina sai ek is policy lakpa matamda Manipur da sai kogi international financial institution haidana kogi World Bank oi BI Asian Development Bank oi BI natragana kogi tongan ba kogi bilateral donor haitare ko madu Japan oro Germany oro masi even France oro high riba sagi mapan gi oiba financial institution mayam ama adu leba ka ama sagi Manipur gi chawkha tharangi matang sida ek is policy gi marum sida khoi chang kogi matang da topic chu ma yawi adagi ani shubada kogi mayam na su yam kana khogi tabiri ba khoi sustainable development goal lena mayam su tabiri doni masigi matang sida su khogi Manipur gi context ta masi karai hobo mari leinai aduga ngasai khoi na su SDG sustainable development goal gi masigi adoption process hai tare masi internationally UN gi level kai da madu process kra da khoi yawja ba khosa taw matham da maduda deliberate tawnariba singduga aduga Manipur context kari leibage haibina singbudu madugi comparative oiba madugi finding singduni ayam baina masigi topic sida ibado adagi amana aina su yam koina yawbasi Manipur da khogi chawkhatpagi mingda lakhiba sarakhiba khogi dam project achauba mayam ama khogi loktak project te horaga khuga dam oiro adagi kano se dolai thabi boirasu natraga khogi khopum dam oiro sidana tana atopa sagani tori dam yam lei khoi tipai mo oibe yai pabram dam oibe hariba sigi maram sida khoina su kuina dam sabana solba praja singa loinaraga khoina saminaba matamda madura thengnarakpa madu experience mayam du yawba chapter ama yawi maduna mega dams and people's resistance in Manipur raina ama chapter yawi adai atopa mana aina su yam kana yawjagi bada khogi Manipur da thau lokthokani na khogi 2010-11 side dagi yam kana ilakhiba malai madugi yawba matamda madura sai praja singche Manipur gi tampak to oibai chingdo oibai Manipur gi ton mafamda leiba praja singna Manipur da thau lokthokani torpa matamda akhoi gi mipai ba phungdok na khiba aduga maduda sagi
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃ ꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯈꯣꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯆꯥꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯅꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯕꯦꯡꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗ ꯏꯕꯟ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯨꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯁꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯨꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ 2020 ꯆꯍꯤ 1999 2001 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 24-5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯐꯣꯔ ꯗꯥꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯤꯊꯦꯜ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯁꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ प्रजासिंसी अखोगी हिंबगी उपायसी लेदना हिंबगी उपायसी मलकपा अदगिदी अवाफमदा ताहनबगी अदै मणिपुरसी चिंजाकसी मिपान तांबगी लेदनको सुंब मयाम अमा वाथोकसी मदुगी कनोसे अखो यावबा हाइतारे अदै प्रजासिंसी मदुगी मिपाइदना मदुगी वाकतसी मयाम लेबसी अदगी अमना सगी बराक तुरेन मणिपुरगी ख्वाइदै चाव तुरेनसे मसिदा अखोगी हाइरिबा तिपाइमुक दामसी सानी तौर मतमदा प्रजासिंसी अकनबा खोलाव अमा लाखियबा 1999 2000 2001 साइगिसे अदुना सिगी मतमसिदा अखोइसे सुम यावरगा लाखो मतमदा अखोइनसु खितंग अखोइ वाखनदसु खनबा हाइतारे करिनो चावखटपगी दमकता सारिबा लाइबा प्रोजेक्टसिंगसे लाखो मतमदा अखोइदा प्रजासिंगसिना कंप्लेन तौरिसे करिगिनो हाइबना सिंगबगी कनोसे अखोनि येंगु मतमददी अदुना मथंगदि सुम मथंग मथंग येंग मतमददी ngasai हाइरिबा दामसिंगसी मयाम अमसु प्लान तौई एक मणिपुर लेबा तुरेन खुदिमक्सी दामसे लोइनौ सानो तौरपा हाइतारे मदुनसु अखोइदा हाइरिबा लाइबा चाखटपगी मिंगदा लाइबा कनोसिंगसी तसेना प्रजासिंगना कानरिरा नत्रगा प्रजासिंगदा मांगजबो ओइब्रा हाइबना चिंगबसी अखोइना मसि चाविंग येंगदबा यादबगी कुपना येंगदबा यादबगी अचौबा मरम अमसु लैबा हाइतारे मदुनसु अइनसु खितंग मखा ताना मसि थिजनबनी अदुना अखोइनि येंगबा मतमददी हाइरिबा दामसे लापा मतमदा ngasai लोकताक प्रोजेक्ट से लापा मतमददी अखोइ लौपरी लिसिंग खरबना लिसिंग मरफु हाइ अदुबु लौपरी लिसिंग यांखैगी मथक्तदि अखोइसे मांगेबा मांगबद नतना अखोइगी हाना लेजर मंगा मखल लोबि याइ अखोइगी लैरिबा मफमदगी लोकताक की इकोसिस्टम हाइतारेको मसि मांगहलकपगी काहेलकपगी अचौबा इशुसे लापा अखोइ लोकताक की प्रोजेक्ट को अदगी अखोइ मपिथेल दाम से लापा मतमददी अखोइगी मपिथेल दाम सिना मरम ओरगा अखोइगी लौ मयाम थुमजलकपा प्रजासिंगी हिंबा द वारकपा अदगिदी अखोइगी मफमदुगी अखोइगी हवा नुचिकी कनोसे काहेलकपगी अचौबा कनोसे लाएबा अखोइगी अखोइ दामगी मतंग से लापा मतमदा अदुगा मखोइनसु थेंनबदा कनोसी अखोइगी अतोपा मयाम अमा अदगी दामसे लापा चाखटपगी मिंगसे मिंगदा लाइबा अखोइगी हाइरिबा कनोगुमा प्रोजेक्ट से लापदा अखोइगी कनोसी अखोइगी करप्शन की अदगी मैनिपुलेशन की इशू से मयाम थोलकपदो से खुदम ओइना खुगा दामसी कांगथांग ओइना लई
adagi khokum dam su mangaga lei even to lai thabi dam hari ba dam sing si lupa crore se to mata yang pre khuga dam si sa ba crore 500 crore gi mathak tani kano tori se do maintenance ka kai yeng ba di nearly 700 800 crore se lakh rania ba adi staff mi maintain to bukot pagi adagi amok khopum dam si sare sa hek sa ba loi ba ka khale dum masi function tawdre kang tang oina masi white elephant oina lei khre ba adu gadi adi dolai thabi dam si samane paisa adu matai spend to kan da khoi praja gi yam scarce oi ba public money hai tare ko masi hai riba kano se sakhot pagi mingda adi farmer sing da mating pangani lo de sing pigani hai na sing bagi maram mayam piraga ko chinjak chena puthokani hai maram se pira kan da akoi gi sar kan da di masi praja da su kana da ba aduga kana bai mahuta khoi gi han leiba lam khoi gi leiba livelihood che madu ena manghan bagi asoba issue se lai aduga sida natana khoi gi makha ta na mo gasagi khoi turen myam se da khoi gi dam se another 32 sabai plan lei ba hanagi mathak sida aduna si gi hariba reality se khoni yengu matam da di corruption gi makon oirakpa adagi khoi praja awa ba ta halak gi maram oirakpa adi chinjak se mi pan tang na bai maram oiba sumba mayam se yeng matam de khoi na su kano se khoi na sakhot pai se karino haibasi fundamentally masi praja singi kanaribra natraga masi da kana bise kanano haibana singbagi adu sakhot pai se karino what exactly is development haibase masi khoi introspect tawda ya dabagi kano se lakpane ba adagi khara le kan da di khoi na mok ngasai india gi act is policy haibasi khoi gi yam kanna masi ilakhreba hana di look is policy adi act is policy ne ilak matam da di ngasai gi haiba khoi gi manipur da natana khoi awang nong poki lam sing sida leiriba khoi gi kano myam se khoi gi leiriba lam land oro lam oro khoi gi khoni oro turen oro khoi umang oro any kind of khoi leiriba resource myam se natural resource khudi mak se loi da mathang target tor khreba aduga target to bese kana na target to wi ham tam nga sagi na government ki leiriba magi kano se myam public agency myam ma natana khoi gi multinational company myam ma adagi private company myam ma mathang yaw khreba sida natana ngasai na panjaki bdo ngasai financial institution myam ma ngasai india manungi leiriba public banks myam adagi private bank myam ma adagi private corporate body myam ma asida natana mapa leba ki oiba kano myam ma su khoi manipur da su mathang lakhre north east su mathang lak pase aduga kaidore ha matam da di akhoi gi hek leiba resource myam che mathang target tor pdo maduna ni masigi process e khoni yengu matam da Manipur thau gi oil company myam ama 2010 11 12 sai gi matang chang pa hore ngasai gi Ireland da based of to low oils lakhre adi Holland da based of ba khoi Jubilant Oil and Gas Private Limited adagi de mok sida natana khoi BD Oil Service adagi Alpha Geo yamgre adagi akon badana India gi own company Oil India Limited se masi Imphal West da adagi Manipur gi ayamba saruk se 2/3 of Manipur si thau lok thok gi plan se lakhre ado sigi lakpa matam da di adagi thau lok thok na bagi lakpa plan si iroi na si lakpa matam da simultaneously akoi gi Manipur gi khoni myam se Manipur da phangba khoni myam khara dang panjar ga di chromium limestone adagi copper adagi platinum group of elements na ko aduna sigi myam se mathang target tor khreba aduna in Manipur government na adi India government su yaw na khoi mapan gi khoi company hai tare ko mining company sing si ngasai yam khre Fecor alloy lei adagi Servanes adagi kaino yam khre company se tare ni pan musida akhoi Manipur gi hek lei ukrul la phangba adagi Indo Myanmar border phangba khoi gi resource mayam se mathang masi contract se sign to budo adu lakhre adagi mok Manipur gi thau si chu ngasai hai ri ngasai Holland based company adagi Ireland based company adagi UK based company mayam se da mathang contract se pi budo taro si hariba mayam se yengu matam da khoi da ani thona mu la eba amana akhoi gi Manipur habse adu matai ina khun balam amane habse khoi madura khoi realize ro kudo adanga sa mayam na haina pado haidi khoi se sana lebak Manipur adagi leidna hai matam de sana lebak Manipur ha se samna haiba khang na te sei de sei thaba adagi khoi gi kano da sai thaba adu khang natana culture gi kai gi adom da khoi refer to khang natana Manipur habse adu matai resource marang kai na phangba Manipur ai si khoni marang kai na leiba thau leiba khoni leiba isinggi resource leiba de plus umang sida phangi sida adu matai kai keno mayam lei gredana haidi medicinal plant da gi horaga khogi timber products horaga adu matai lei gi doine ba ado hojikti hariba khogi resource sing se matang target tor pusine ba aduna akhoi yeng matam da di kupthana yeng matam da amana yes akhoi ina khule adugi aspect moti lei reba aduga ani chu matam da di mapan di company sing da thau lok thok gi oro mining gi oiro dam sab gi oiro matang pithorok matam da di akhoi si
ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯏꯚꯟ ꯗ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯁꯤ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯎ ꯐꯪꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯂꯝ ꯊꯥꯎ ꯐꯪꯕ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯃꯣꯇꯤꯞꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ प्रजा ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ प्रजाꯗ ꯀꯔꯥꯏꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯨꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯎꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ इनौ नौना अखोइना थेंनबदा ngarang than mayam chu tabiramgani hadi covid manungda manipur ge hek leiba khoi umang jaga haiba tare iban chinghong chingya singchida amok khoi gi palm oil thabagi achauba kano mayam mo chu lakhre ada palm oil si lakpa matam dadi mo manipur government ki on plan da palm oil ji krai da thadoino hargadi khoi chinghong chingya haibani aduga khoi gi mani khari palm oil regulation adagi my processing act kana 2021 chengre अरे इंडिया की चुंगा सागी नेशनल पाम ऑयल मिशन इडिबल ऑयल मिशन काना लाखरेबा अदो लाइहि करिगिनो हाय मतम ददी मालेम गी ओइना खोगी क्लाइमेट क्राइसिस हैना खोगी साबा हिंगलपगी अचौबा वाथोक से लाखरे क्लाइमेट चेंज से लाखपदगी दी खोइदा खोगी हिंगबदा वानरकपा अदगी खोइ तोआन थोनबा खोगी कनोसे खोगी सिंगनुंगसेकी फिबम फलक्तबो ओइबे याय नत्रगा महौसागी खनजे कायरकपा अदगी नोंजु नुंगसासे खोइ चांग नायरक्तबा अदगी इसिंग कनोसे अदुना सगी लौ उबदा खोगी लौ उबा यारक्तबा लौ उबदा मसी चाथोक से हंधरकपा लैना तिना हिंगलकपा सिंग हाइदि वाथोक से दम अति यांगख्रे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से अदुना पृथ्वी की ओइनसु क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट क्राइसिस हाइतारे चेंज खंग नलक्रे बसिके क्लाइमेट क्राइसिस सी मसी थेंगनना होनबदा मदु अचौबा ग्लोबली मदु मीटिंग से तौदना सही खुदिंगी मीटिंग से तौवे अदुना पृथ्वी की लेबाक सिंगसी लोइनमक कमिटमेंट से पीरिनेबा इंडिया सु कमिटमेंट से पिएबा अदुना साबसे हंदननबा होनबदा पृथ्वी की लेबाक सिंगसिन हारिसे कोई उमंग से हेना कनो से उमंग की एरिया से मसिंग हेंगलन बम संगेना फॉरेस्ट कवर से मसी हेंगलन बम संगी हदना कन्ना मचुगी प्रेशर से लांगख्रेबा अदुना सागी उमंग इंडिया सु उमंग से हेंगतना होनबगी अकनबा फिरेब अमसे लौरगा मदि संगसलेयेबा मसीदनी सागी रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया हेंगलप ओइबे याय अदगी अमना सागी प्लांटेशन की एरिया से पाम ऑयल नतना खोइ कॉफी ओइबे याय नत्रगा खोइ मयाम से खोइ मसी थाबगी एरिया से हेंगलेबा अदुगा सा इंडिया की मागी लॉ मयाम सेमदोर ए सेखुदा मोइना फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 की ओइबे याय अदगी इवन हनक से हिगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मचु अमेंडमेंट तवी 2023 दा अदगी इवन सागी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एना खोइ 1927 की फॉरेस्ट एक्ट सी मसी अमेंड तवेब 2019 दसो अदुना series of policy dilute or is karigino hamatam dadi koi forest cover se increase ongna hengalana bagi na madane karigino climate change climate crisis se thengnana bagi malem gi oba commitments india so ngakna hona bagi gi kano ne aduna sigi context dani manipur da su ngasa gi palm oil thabagi north east palm oil thabagi aduna north east 2021 dagi hauna yam kanna north east koi palm oil thabji karai da thadono hargadi moina thabi jaga se 3.28 lakh haveneva lakh अहुंगा खोगी लौपरी लाख अहुंगा लिसिंग कुनिपान सिगी चांगदा लाखपनी अदो मणिपुरदना लौपरी लिसिंग हुमफु तरुक हेना पाम ऑयल थाबगी लेयबा अदा मनि अदा ngसागी इम्फाल वेस्ट कतरा लौपरी लिसिंग 10 की मथकता पाम ऑयल थाबै प्लान तवी थवालदना लौपरी लिसिंग 53 की चांगदा पाम ऑयल थाबै प्लान तवी अदुना पाम ऑयल से कराइदा थादोनो हारगदी अयामना गवर्नमेंट की साइड तगी अखोन उबदा मसी चिंगोंग चिंग्यादा लेबा चिंगोंग चिंग्या हार मतम दरि ngसाई उमंग चिंगोंग चिंग्यादा लेबा उमंग मयाम अमा अदगी लो उनरीब जगह म्याम अमा मसीसु टारगेट तौरपगी अचौवा मरम अमा ओय मदुना सिदनी अखोना वाहोंग से म्याम अमा अखोना हंगदबा यादबदो तसेंगना पाम ऑयल से थारकप मतमदा अखोगी फार्मर सिंगसी अखोई कानगदोरिब्रा अदे पाम ऑयल से थारकप मतमदा क्लाइमेट चेंज से तसेंगना मसी कंट्रोल तौब ngamगदोरिब्रा नत्रगा पाम ऑयल से
पाक सन थार मतमदा मणिपुर अखोईदा ngasagi अखोईसी तसेना अखोई याम इना खुनबल लम अमा ओगेद्रा हाबसे मदुगी क्वेश्चन अमसु अखोई याम कना अखोई हंगदब यादबनी इरोइना पाम ऑयल खकी वानते हदि अखोइना हंगदब यादबसे ngasagi मणिपुर थाव लौथोकनि तौरिसी पाक सन थाव लौथोकनि तौरिबा ओइबे याय अदगी लेदना सौबा खोनी लौथोकपि ओइबे याय अदगी दाम सारकपगी कनो ओइबे याय सिगी लाफा मतमददी अखोईसी कनो ओगेद्रा हाइबसे मसी अखोइना फंडामेंटली हंगदब यादबगी सौबा कनो अमा ओय अदुगा अमना अखोइनसु येंबम चंगिसे करिनो हाबदा मणिपुर सिदी कॉन्फ्लिक्ट एरिया सु ओइबनिना हादि मतम कुइना ngasagi आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर की अखोइदा चैथेंग नंगा लई अदगी अखोगी मणिपुर से हादि अदु मते ngasai मिलिटराइज तव जगा अमनी अदुना आइना ई चैप्टर सिदाजु लाइक सिदा चैप्टर अमदि करिनो हाय मतमदा अखोगी डेवलपमेंट अग्रेशन से ऑलरेडी मिलिटराइज होइबा एरिया अमदा ऑलरेडी नहारो नमधबगी नमादा अखोगी एकता अखोगी सिपाइसी मफम खुदिंग लैब जगह अमदा हाइबा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैम ओइबे सुंबा अचौबा एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी मा मणिपुर लंगसलप मतमददी अखोइदा करी ओरकप याबगे हाइबदो अतोपा एडिशनल ओइबा करंबा मखलगी चैथेंग फंगबा याबगे हाइबसे अखोइनासु येंबने अदुना चैथेंग से येंबा मतमददी लोकताक प्रोजेक्ट से चल येंबियो एनी लोकताक प्रोजेक्ट से चल मतमदा इथाई बेरेज ओइबे याय अदगी लैमताकता लैरिबा अखोगी पावर स्टेशन ओइबे याय नत्रग इवन निंथौगोलगी कैनल ओइबे याय लोकताक की एनी लोकताक प्रोजेक्ट की एनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैम सी मसी केदरे मसी फुल्ली मिलिटराइज्ड ओयबा अदुना इथाई बेरेस ngaकपगी नमाद लैरिबा सिबाई सिंचिना अखोगी लोकल प्रजा सिंचे इथाई की प्रजा अदे असम नाकन की लैरिबा वांगु तेरा खोंगी प्रजा मैम अमा चंगहनदबगी नोमाई खोंगी प्रजा से इथाई बेरेस से लाला चलहनदबगी नुमित तारगदी चंगहनबा यादबा अदमाइना अथिंगबा थंबगी वाथोक से मैम लैयबा अदगी हाइरिबा प्रोजेक्ट दो ngaकपगी लैरिबा अखोगी कनो सिंग हाइतारेको मखोई सिंचिनासु प्रजा सिंग अपन पीबद नतना अखोगी डायरेक्ट मतममदा अखोगी ह्यूमन राइट वायलेशन से मसिदा डायरेक्टली मसु यावबगी केसेस मैम लई अखोगी लमदानगी नहवाई थोकिबा अखोगी अखोई रेप केस की ओबीआई सेक्सुअल हरासमेंट की केससु अखोगी लमदानदा लैबा अखोगी लोकता प्रोजेक्ट ngaकपा अखोई सीआरपी प्रोजेक्ट मेखनोमी अमा यावबगी वाथोकसे लैगी अदगी अमना अखोगी खुगा दामसिना सोकपा प्रजा मैम अमा अखोगी अखोना दामसिना सोकपा मैम सिंसी मखोई मतिक चाबा अखोई हिंगनबी उपाय पिबियु अखोई प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट तवियु हाइब मतमददी हाइदना संघनबा मैम तो मधु नोंमैना कापतना आईआरबी गा बीएसएफ का पुलगा नोंमैना कापदा अखोई मी अहु मरीना सिगिबगी वाथोकसे लै 2005 की वारीनी अदगी अखोई मैम अमा समाय तौदना अदगी थाव लौथोकनी ना संग मतमददी कैनो हमना नोनेदा लैबा तमेंगलोंगदा लैबा चुचामपुरदा लैबा अखोई मतमदगी अखोई सिबाई मैम सिंगसिना ऑयल कंपनी सिंगसी डायरेक्ट मोइना मतेंग पांगबदो अदना मोइना ओइना छगी कनो तौबसे अदना अखोइना सिगी मैम से येंगबदा अखोइना ये फंडामेंटल हंगदब यादबसिंग असाई मणिपुर लैरिबा अखोगी इन मिलिटराइज एनवायरनमेंट अमदा अस्पागी मखादा लैरिबा अखोगी इंडिया की सिक्योरिटी कनो मैम से मसीगी पर्पस से चुमनगी काउंटर इंसर्जेंसी नमधबकी कनो खतरा हाइबसे अदुगा मखोगी अतोबा पर्पस से करिनो हाइबसे अखोइनासु येंगबम चंगेबा अदंग असागी हारिबा यामना एग्रेसिव ओइबा मखलगी इंडिया की ओइबा यामना एक्सट्रैक्टिव ओइबा इकोनॉमी मा अखोइना इंडिया मणिपुर नॉर्थ ईस्ट परस्यू तौ मतमदा हाइरिबा असागी कनो सिंगसिगी फोर्स सिंगसिगी अस्पागी मरुमदा लैरिबा सिबा कनो सिंगसिगी मोगी रोल से करिनो हाइबगी कनो से अखोइ हंगदबा यादबगी कनो से लै अदगी अमना होजे इंडिया की एक इस पॉलिसी हाबसे मसिदी अखोइ मयाम मणिपुर लैबा एकेडमिक रिसर्च मयाम तौदना मसी याम फजनसु याम कुपना नैनबा एरिया अमनी चुमनगी एक इस पॉलिसी हाबसी अखोइना खंगजबदा इचम चमना चुमनगी इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी खक परस्यू तौ नतेबसे इंडिया की ओइबा मागी तोआनबा इकोनॉमिक एजेंडा मैम अमा मागी सिक्योरिटी एजेंडा मैम अमसु यावरिमनेबा एक इस पॉलिसी जा हाइदी साउथ ईस्ट एशिया दा लैरिबा लमसिंगसिदा अदगी इवन बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया इवन पैसिफिक रीजन दा अखोगी इंडिया की मागी लैरिबा पॉलिटिकल इंटरेस्ट अदगी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अदगी इवन सिक्योरिटी इंटरेस्ट है मसु कन्ना मसी प्रमोट तौरिनेबा अद प्रमोट तौरिसे करिगिनो हाइ मतमददी चुमनगी मसीदनी अखोइ खितंग चाविंग येंगदब यादबसे सिदा जियोपॉलिटिक्स अखोइ नैनदब यारोय केनोदी हाइरिबा पैसिफिक तो ओइरो साउथ ईस्ट एशिया दोरा मसीदा चाइना की कन्बा अग्रेसिव ओइबा चाइना की सु खोगी एक्सपांशन से अचौबा लैरिबा चाइना ना डोमिनेट तौबा लाओस के होरगा कैम्बोडिया इवन थाईलैंड इवन बर्मा हारिबा इंडिया के नाक एंड लैबा मैम से मसी चाइना की एक्सपांशन से इन्फ्लुएंस है तो मते कन भाई तारे कन बनीना सा इंडिया ना से मधु कॉम्पेट तौनो होनो मतमदा हारिबा इंडिया की ओइबा कनबा कनो मैम अमा इंफ्रास्ट्रक्चर दगी होरगा अदगी इंडिया की इन्वेस्टमेंट से एक कनो लापनेबा अदुना मणिपुर से इवन अवांग नोंपोक लमलम से इंडिया की एक पॉलिसी कनो सिददी मागी सेंट्रल स्टेज ओइबदो अदुना माई कॉरिडोर खक्की ओरक्तबा हाइतारे अदुबो ngसागी हाइरिबा
इंडिया की इंटरेस्ट से परस्यू तौना होना मतमददी हारिबा अखोगी नॉर्थ ईस्ट हाइबसे मणिपुर यावना अखोई नॉर्थ ईस्ट सिदी इंडिया की मागी सेंट्रल स्टेट ओय मतमदा अखोगी लेरिबा लैंड रिसोर्स अखोगी ले इवन ज्योग्राफी से वक्त मोगी कॉरिडोर ओइनबगी मोगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैम लांगनबगी इवन केनो से सिक्योरिटी की इंटरेस्ट मैम से सर्व तौना होना मतमदा मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से अखोई लाखरे सिगिरम सिदा अदुना अइना सो हाइनिंग बसे हुजिक मणिपुर लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर से अखोइना मुन ये मतमददी एशियन डेवलपमेंट बैंक ना एक अरोई भी था गई अखोगी लंबी है लंबी है बॉर्डर एरिया से योंगना लंबी मैम से मथंग मेगा रोड मैम से लाखरे मसी लोन दा फाइनेंस तौरिनी इवन वर्ल्ड बैंक से योंगना लाखरे मदुरगी सि लाख मतमदा मसी मसीगी अदुना लंबी की पॉलिटिक्स से अखोइना येंबम चंगे हाबदी लंबी से चुमनगी प्रजा सिंगी चन्ननबे लंबीरा नत्रगा लंबी सी मसी करिनो हाबसे मसी अखोइना खतंग येंदबा यादबगी कॉन्टेक्स्ट अमा लाई हाइदि मसी से खुदम अरुणाचल प्रदेश हुजे इंडिया से लंबी से एक अरोई थागे एग्रेसिव कनोनेबा रोड मैसिव रोड कंस्ट्रक्शन लाइसे अदगी अमना हुजे ट्रांस एशियन रेलवे की लाइबा ngसाई एक मणिपुर की कनो से लाइसे अदगी ऑयल पाइपलाइन की अदगी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की अदुना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मैम से अदगी चौबा इंफ्रास्ट्रक्चर मैम से लाखरेबा मसिदरी इंडिया की ऑन पब्लिक बैंक के होरगा कॉर्पोरेट मैम दे होरगा मपानी कनो से लाखरेबा अदा सिगी एस्पेक्ट नेबा अदुना अखोन येंबम चंगिसी मणिपुर से लाइबा हुजिक लाइबा इंफ्रास्ट्रक्चर मैम लाइबा अदगी हाइरिबा चौखटपगी मिंग लाइबा एक्सट्रैक्टिव कनो मैम लाइबा मैम से अनसस्टेनेबल एनर्जी कनो मैम लाइसे मसी लाखप मतमददी अखोई दा पिरकदोर लाजर इम्प्लिकेशन करिनो हाबसे मसी खतंग अखोई चावेंग येंदबा याद कुपथना येंदबा यादबगी लेदना अखोन ब्रॉडली येंग हांग येंगमगस मसी हेना कुपथना येंदबा यादबगी तंजादु मदु लाए हाबदमा आइना थमजनिंग बनी अदुगा सिगी लाखप मतमदा हुजे इंडिया की मागी जियो पॉलिटिक्स ता जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से सब तौना होना बता से मणिपुर सिसु अखोगी लेबा रिसोर्सेस मैम अमा अखोगी ज्योग्राफी इवन अखोगी मी बो यावना सीजनल पगी अखोगी मी बो यावना अखोगी कैकोया अखोगी एक्सप्लोइट तो वाहागेद्रा मदु मी कनो तो बगी अचौबा कनो अमा लाखरेबा अदुना हाइरिबा एंगल मैम से एस्पेक्ट मैम से मसी अखोइना सु याम कुमना अखोई मसी नैनबा म संगी हाबदो आइना सु थमजबनी अदुना आगी लाइक सिदा यामबना सी कॉन्टेक्स्ट सिदा सु अखोइना नैनजबनी अदुगा अमना ngसाई हाइजबदो ngसाई हुजिक लाइबा कॉन्टेक्स्ट सिदा तसेना मसी अखोई प्रजा सिंगदा कानरिब्रा अखोई लमसिदा कानरिब्रा अखोई फ्यूचर दा मसीना अखोई मतेंग हेना पांगदोरिब्रा अदगी लाइबा होंगइबा कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक सिदा मसीदा पूरी चेलिबा मनुंगी इंटरनल आर्ट से करिनो हाइबन चिंगबसे मसी अखोइना सु येंगमम चंगी से खुदम मोइना हुजिक से कॉन्फ्लिक्ट हाइदि कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ने हुजिक लेइसे दा हुजिक थोइबा कॉन्फ्लिक्ट ना हाना लेरम कॉन्फ्लिक्ट की खतंग कन होंगा हुजिकी मयामना कुकी मैथै अदुदा मयाम से कन तौरी को कॉन्फ्लिक्ट से सिगी मरक सिदा अखोगी कदोगे हाय मतमददी अचौबा मिस इन्फॉर्मेशन मयाम से लाखरेबा मिस इन्फॉर्मेशन से करिनो हाय मतमददी अखोई मैथै जातिना अखोगी चुचामपुरमदा अखोगी अखोइना थाव से लौथोकिदोरे अदगी पाम ऑयल से मैथैना अखोगी माइनॉरिटी की जगह दा पाम ऑयल थाबगी कन्ना तौदोरे अदगी हाइबना चिंग आर्टिकल सीरीज अखोई थेंगनेबा कनो सिदा मेनस्ट्रीम मीडिया सिंग मरोइना कनो सिदा खरा मना अखोई रिटायर्ड आर्मी जनरल लेनो को मैम से लेबदो अदुना अखोइना येंबददी सुमाइना मिस इन्फॉर्मेशन मैम अमा लाखपसे अखोई सिंग से कंफ्यूज हेना चलहलगा मसी कंफ्यूज चलहलगा अखोई मसे हेना डिवाइडेड ओहेलगा मदुना सही हाइरिब इंडिया की लार्जर इंटरेस्ट है मसी सब तौननबगी एजेंडा अमसु यावब्राइना अखोई दुमाइना सु दुम उई अदुगा इनफैक्ट ngसाई स्पेसिफिक ऑन थाव लोथोपै मतंगदा थाव लोथोपै यारोय ना मयाम से कन्ना प्रोटेस्ट है 2011 दा 2011 दा 2012 दा इवन 2017 दा कोई नोने दा जिरीबाम दा तमेंगलोंग दा इवन चुचामपुर आमनुंग लेदिनो को ले सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट ने तौरिसे अदमाना प्रोटेस्ट तौबदगी अखोइ यावदना प्रोटेस्ट तौदना मदु रेसिस्ट तौबदगी थाव से लोथोपदि ngamde बसु फौती ngamde अदुबो हंदकी थोलेबा कॉन्फ्लिक्ट मरक्सिदा कॉन्फ्लिक्ट मरक्सिदा अखोगी हाना अखोगी ग्रेडियोमीटर सर्वे ना सर्वे तौबद यावबा अखोगी करी बीडी सर्विस कनो से आई निजन लाइतोन लेरे हुजिकी सर्वे तौरिबा कनो से कंपनी अमा हंद कनो चुचामपुरम दा सर्वे तौवेना ऑयल की सर्वे तौवेना ngसाई ग्रेडियोमीटर सर्वे से प्लेन मथक तौरगा तौवेना साइ मीडिया दा रिपोर्ट तौवेबा हंदकसे अदुना सागी कईगुंबा मसीना चुंबा तारगदी मीडिया दा रिपोर्ट तौवे अदुबो हाउ फार मदु कनो क्याम वेरीफाइबल ओइबा कनो नो हाइबदुदी कनो ऑफिशियली मदु रिलीज तौब खप लेतमनिना अखोइनादी कनो तौब ngamde अदुबो लाइबा सागी द वे हाउ कोगी मीडिया दा मिस इन्फॉर्मेशन प्रमोट तौरिबा
adagi som nakanda koi corporate sing dina direct survey torom bagi kano se koi bell industry ha bang asagi kano se bell industry kang bu se moina ni survey taw ha che sigi torom targadi conflict ha se moina adi conflict sigi kano se koni kitang tongana yeng mom changa khreba chumna gi sai masira lai se who is behind the conflict who propagates the conflict adagi lai rei bang asagi misinformation manipulation mayam lai se masi karino ha do masi akhoni yeng da ya da bagi tangai phato do masi lai ha du ma so ina thamjani me aduna adugi aspect ama so thamjani aduga aina finally ina thaining base akhoi sustainable development goal lena se mayam na su hari sustainable have the huji ki miron china huji lai river resource mayam na huji lai river khoi ki lan mayam se masi loin manghan ba du na te ha sustain to bahar ke di madu matang kui na tung koi ba hai ba tung koi na sakhot ba sustainable development hai ba target di tung koi ba sakhot ba tung koi na sakhot ba aduga lakadori ba khoi coming generation che lakadori ba khoi generation ki kano myam se makhoi chu hingba ngam ba huji ki miron chu hingba tung da lakadori ba miron chu hingba adune ba khoi sustainable development hai che aduga sai praja ga khoi miyo ba singa leinari relationship je masi adum yar ngai ka handana leibudo ka handana puba ngamba madugi relation madune ba khona sustainable development na khona yamba lakadori se aduna sustainable development ki debate ina su sum internationally follow some tawi tabu matam da su ngasai gi manipur aduna ninga sai india gi kano 2015 adopt tawre UN adopt tawre ba sustainable development goals na khoi gi 7 goals se 30 ne goals adopt tawre sida yawre ising gi matang da biodiversity gi matang da adagi leino ko khoi gi kangphan gi lamsi kano tawgi ade climate change se thingna na bagi all sort of kano am se goals se 30 se leira kanda khoi na su gi ngi se karino hamatam da di india haiba lamsina 2015 da adopt tawra matung da magi pattern of development paradigm se karino khon yeng mane sida dia tum hanagi 1990 gi matung da india se hena liberalize tawre ma economy se haidi kitang market oriented oiba hena open web economy da lakreba de mapan gi financial institution ma am ga question mar sat pagi leidna hanagi kitang socialism gi pattern da collective ki adogi adom da chatlam badagi pra khoi gi market oriented web economy se kan lakre da open economy se hena liberalize oiba se madugi paring che dom lakreba lakra matung da 2015 matung da su kai dore hamatam da di series of India ki policy se amend tawdo ano policies lakre karamba policy no hamatam dari akhoi da hena sokado manipur ki praja da hena sokado north east ki lai ba khoi yellow missing ki praja da hena sokado akhoi ki lam da hena mapan ni company sing na corporation da target tawda hena lai gado aduga corporation sida makhoi se yengthana na bagi kano se moi bu hena regulate tawna na ba moi bu hena accountable oiba process ama ta na bagi madu ki maya se lokthokpa aduma makhali policy me ama matang lakre aduna mining ki matang do oiro 1957 ki mining act si 2015 da su amend tawi 2020 da su amend tawi ani rak thong amend tawi machine amend tawi se karino hamatam da central government ka aduga mapani multinational company sing se private company sing ta hena moida privilege and rights se moida hena pibudo aduga praja singi over right ti praja tanabagi praja singi right recognize tawbagi right ti tapna lokthokhi bagi kano ina tawi haba adugi lai aduna adagi amo forest ki matang da praja singna forest khoi depend tawra hingbagi kano madu me apse loi lokthokraga hujiri kaino direct khoi gi climate change thengna bagi namada adagi palm oil thapai namada ngai forest target tawbagi forest target taw yana na policy se matang lakre ba ngai forest ki matang da policy ohum mari haijabado aduna sigi india ki pattern of magi policy dilution hena neoliberal economy marom da tana na bagi matang laiba policy mayam se my paradigm se yengu matam da di masi akhoi da hena manipur ki praja sing da hena sokodoba akhoi gi lam da hena sokodoba akhoi gi leiriba akhoi resource mayam se hena target torkodoba aduna manipur se crisis se matang lai se chumna gi hana ki crisis conflict ki multiple layers of conflict ki dimension khang nalatreba akhoi even akhoi gi huje nongju nungcha gi fibam akhoi men tarakre low ubada chahi ahum mari chureb low ubada akhoi da mapung phan akhoi low ubada low rok phajana low lok ta se chahi ahum mari chujaleb amana ising phangdabagi hai tare mapungena ising phangdabagi tin hen ta salapagi aduna sigi chumba crisis ma am se masi hena tholok na bagi kano oeba aduna kayuba aduna hongai ba kano ma am se masi akhoi na section hogdaba targadi yengsel hogdaba targadi masi akhoi da choba fibam ama aruba fibam ama ogani habda ma thamjani aduna anang sai sustainable development goal gi matang du la pho yeng matam da India gi oina di SDG
sustainable development goal phangdabagi kano se manipur gi reality si yengu matamda north east ki reality yengu matamda khoi da ngasai gi high river goal phangbagi wafam dudi leiti haba leiro haba kaino ri som akanda khoi gi hek praja singna nungai ya phani hingba ya na ba natraga water padan hingba ya na ba tung koina chakhot pa ya na ba gi lambi dudi khoi mathang mathang thadat pagi oina laia ba hujik lai ba india gi chakhot pagi nama da lai ba khoi extractive economy adagi leina ko mapani corporate khoi leiba resource map sinabagi angle map se masi lakko matam dadi akhoi da hena wa phamda ta na ba aduga plus ngai conflict se layers multiple layers of conflict se lakna na bagi maram si oidra haina akhoi maina su khangjani thamjani adi conflict se hana leramba na sagi akhoi state ka direct government se ga khoi thengna bagi conflict na yamba lerami haidi kanogi through the oiro amoro adu hujiksina mo ngasagi akhoi masen hena kano tawna na bagi confusion se thon bagi kano masu na khoi na yarakre aduna masi aduna hongai bang sagi layers of my impact se masi akhoi kupna naina budo yamna maru oi habasima ina thamjani aduga loisalakpada loisalakpare na thamning base akhoi na chakhot paise karino haibudo masi akhoi kupna akhoi naina bum sangi chakhot pa haibase masi praja sing de yumpham oiraga praja sing gi aning mapamba ada praja sing da hena kana gadawa hena yai fagadawa aduga sagi kitang tung koi ba chakhot pado madu yaringi masi akhoi phangana na ba akhoi puna honabina hona ba sangi aduna tung koi na chakhot pa aduga praja gi khallaga chakhot pa ohingi haiba targeti praja si yawbom changi ba any decision making da development decision making da policy format of the oiro natraga khoi any kind of kano se lakom tam da ding se praja sing se people should be at the heart of any development process decision making do oiro natraga any kind of project si kano to bu do oiro masi akhoi yengmam changi ado hujik si ane to haijabdo manipur da sagi mapan gi oiba kano se ado matik lakhre ba corporate ma'am se lakhre financial kano ma'am se lakhre ade india manung gi leiba kano interest group ma'am se lakoni na masi akhoi choption sin masi am kupna senabam changbudo natraga di akhoi gi leiba resource ma'am ama akhoi gi leiba lamche akhoi mang apom matam dadi masi akhoi si akhoi future leiroi dune ba akhoi kano se marwen akhoi coming generation ma'am se gi akhoi moi future leiroi aduga sagi conflict layers of conflict se masi hena conflict se helakpagi kano oeba conflict se hena lei matam dadi manipur si tangdu laita daba manipur se hena praja singda akhoi laita phang khangdaba aduga marwen se akhoi angang sing horoi bangang sing se akhoi gi future leiroi dabagi mami se akhoi na ui habduma akhoi na thamjani aduna masi thengna na hona matam dadi akhoi chu kupna yengba aduga yarege di akhoi na se akhoi da sokdawa akhoi da mangdawa akhoi gi lamda mahusai khalsi kai gdawa aduga praja sing awafam tagadawa akhoi chakhot padudi madudi akhoi na yaringe akhoi purak handanaba akhoi puna honabina pham sangi habdo masi ma thamjani masi dani sagi naha singi satra singi naha singi role se du matik chawi kari no ham tan akhoi gi lamsi akhoi gi hingnana bagi identity orini akhoi manipur haiba lamche masi dagi akhoi gi culture gi identity gi akhoi punchiron gi akhoi gi semilon gi ade plus nga se akhoi lenga lon gi akhoi horupam chu orini manipur gi leiba akhoi lam pa ching paturen ade akhoi leiba resource mayam hai leiba ora chu akhoi gi sangau che wayab ora chu akhoi leiba kano se aduna lamsi adumatik atangbo lamni sana leba manipuni masi akhoi punna kanminasi habache masi haijaraga ai mayam bam kana khurumjari thank you ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔꯗ ꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯃꯦꯟꯁ ꯗꯤꯛꯁꯅꯥꯔꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ amadi madugi implication madugi ramification mayam ama lei madugi potsa aikoina khari henna kupna not only academic interest ka ki wana tabada as a citizen as a layman as a victim or benefit saukhat ka dori basi kana gi saukhat pano mado miyam gi saukhat para
नत्रगना कनोगी कंपनी सिंगी मल्टीनेशनल कंपनी सिंगी इंटरेस्ट तौगदोरिब्रा हाइबगी तोंगान तोंगान बा वहंग मयाम अमा अखोइदा लई अदुदा ओइतारगदी अखोइना लैरिबा पोचिंग असा खरगा हेन्ना कुपना खरगा हेन्ना कनोसा अचौबा तोंगानबा पर्सपेक्टिव्स खरदगी अखोइसे येंगबा चंगी गवर्नमेंटल कनोदो नैरेटिव्स नाक्ता सरकार न पीबा नैरेटिव्स नाक्ता सरकार कनो के मल्टीनेशनल कंपनी सिंग न पीबा नैरेटिव्स नाक्ता दा कनो लैबा यारोय अखोइदा मसीदा तोंगान तोंगानबा इंटरेस्ट मयाम अमा कनो से लैरी हाइबसिमदी यामना फजना अखोइदा कनोना इकाय खुमनजरीबा अखोइगे जितेन युमनामना पोचा थममे अखोइदा अमुके हना येंबा यारीबा पोट असा अखोइगी डेवलपमेंटल मणिपुर हौजिक चथरीबा डेवलपमेंट की पोचिंग मणिपुर हौजिक चथरीबा पॉलिटिकल प्रोसेसिंग राइट फ्रॉम ethnic politics तगिना insurgency फावबा नत्रे हैरगना अखोइगे लंबी थोंग सेमीबा मयाम सिंग असा मसी developmental framework अमदा development की framework अमदा अखोइना मसा अमुक्का हन्ना re-examine तौवा अम चंगी हौजे अखोइ अता यंगबियु मयामसु सिगी इम्फाल जिरी अमदी इम्फाल दिमापुर अमदी इम्फाल मोरी की लंबी सिदा थाधरीबा पैसा मसीदा सेमगतनबो होनरीबा पोचिगा मदुदगी खितंग हाइजनगिबदा सिदगी खितंग चखरगा थोंजुगी कनोसे तानबा चटलिबा लंबेन जिगी कंडीशन गा टिटिम रोड आई मीन मोरे लंबी की कनोसा मसीगा छोरोक अनि से लंबेल अनि सिदा अचौबा फाक अम लैरिबसिना ताइबदी स्टेट की इंटरेस्ट असा कराइद लैरिबनो अमदी कनागी मिचंग लैरिबनो अखोइना मोरेदगिना हौजिक लाइबा 3 लेन 4 लेन 6 लेन की लंबी अचौबा म लाइबसिना गुवाहाटी तादोइनी गुवाहाटी दगी कलकत्ता तागिदोइनी और फॉर दैट मैटर दिल्ली योगिगदोरिनी सिगे अचौबा लंबी मयाम सिंग असे मसीदा मोरेदा गी ngasiगी अयुक पुंग तरुक्ता टाटा गाड़ी अचौबा मा माल पुबा अचौबा गाड़ी अमा थौरगा सकिबा मतमदा लंबी छोरोक से अमदी गाड़ी की स्पीड से अंगकपा फंगना वांखल अदगदबनीना अदगे जरा जरा चटपा यारदबनीना गुवाहाटी यौबदा पुंग तरुक तरेतगी हेना पंचंग संगनिंगाई लेररोयबा अदु अरबैदि मोरेदगी पूरगा गुवाहाटीदा पुंग तरुक की मनुंगदा गुवाहाटी यौगी तारगदी मणिपुर की अखोइना पुथोइबा लम अखोइना मांगिबा लबुक अखोइना मांगिबा जंगल अखोइना मांगिबा चिंग असा मसीदा अखोइदा करी ओइजा होदोइनो हाइबगी पोट अमा लाए पोचे जरो जरो सकरमनिना इम्फाल दा बावबा साथा अरोयबा ब्रेकफास्ट तो मोरेदा लानी अदुगा ब्रेकफास्ट ना होरेन कनोदा लंच ना होरेन कनोदा दिमापुर दा नत्रगा दिमापुर खरा है दो अगर तौतारगदी मणिपुर लालगा दुम चखरने अदु अरबगदी अखोइदा एनवायरनमेंट सो अखोइगी मांगबा सोरोक सो अखोइगी मांगबा लबुक सो अखोइगी मांगबा सिगी पोट असा मसी अखोइना कनागी सौखनबगीदमक्ता अखोइना मांगिबनो On the other hand, सिगिल लंबी सिदना अंगक फंगना पैसा से थादरे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बोइरो कोई जितेन खरा ना फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मयामम साइबिरम में मधु की पोचिंग अदुना थादरे इबा पैसा से सिददी अंगक फंगना थादरगा थोंजू की खोंगमन की वांखई की क्वाकाइथेन की सेरो की करीनो की कक्सिंग की लेरक कोनसांग मयाम सिंह असिददी उफुल वा हौदना लेरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादंग लंबी से चट याद्रमनेबा उफुल ngaktana aduga छोरोक्तगी दी कोंकुने हेन यामबा लंबी ओइरिनेबा सिगी दमक्ता दी लुपा लाख मंगा खक थादनबा तरा खक थादनबा लेते अदुगा कनोदना जिरी लंबी अमदी सिगी मोरे लंबी दिमापुर लंबी सिदा थादरीबा पैसा से अदुम येंगबियो अदुदा नतना मरक्ता अखोइना मियामने इसा चनदबा मफम कया अमा मणिपुर की सिंगयाई अमदी सिंग मतोंदा चटलिबा गाड़ी करी सेमीबा लंबी मयाम हौजिक कनोना जितेनसो हाइबिग्रिबा अखोइगे अरुणाचल प्रदेशता सेमईबा लंबी मयाम सिंग असा मसी करीगिदमक्तनो हाइरिबा पोचिंग असा
developmental perspectives lagi yengba taragadi Manipur gi da tauriba Manipur gi akoi da tauriba kano da Myanmar da tauriba Laos da Cambodia da for that matter Northern India gi tongan ba mafam da lidu da gina Kolkata tana ba satliba lambi da single laiba aso ba lambi mayam sing asa masi aikoi gi farmers singira aikoi gi small scale industry da medium scale industry da thabak tauriba phisa lonsa tauriba moigi interest ra natragana multinational corporate singi company singi interest tauriba aduga government of Manipur for that matter government of India haibasa subna dagi MNC mayam sing asigi interest work tauba madugi agency madugi instrument agency bong natre agency di wakan karabu kan bangami a mere instrument ki phibam da madugi poche lerak labra haibagi wahang ma object thogle e aduna aikoigi isam samna textbook ta ngaw dana natragana aikoigi syllabus da piba syllabus tu kana na muk seme aikoigi Indian University mayam sing sigi including Manipur University gi masigi syllabus asina aikoigi idea se sem doini aikoigi knowledge sa mana shape to doini ba sigi syllabus itself si da ba MNC gi tongan ba kaino ma gi agenda ma ga konana injalak labra haibagi pot ama thogle adu itaraga di is a people saukhat pa haibasa aigi punsida misam magi punsida miyam gi punsi du da qualitative change ama laktraga de mad akhoi da saukhat pa gi potsa atha yaw de akhoi saukhat pa ina haibasa nangi lambi phare e adu taure mai thale adu taure haibasi nataba sigi quantitative kaino sa figure sing se nataba aigi punsi gi quality du da kari ahong ba por age haibagi pot ama lae lokak project lae kuire anda amu renew tau hre magi kaino sa masina loktak mapan da leiriba mi singda Manipur gi mi singda Manipur gi longmi singda Manipur gi sinmi singda Manipur gi middle class da masigi loktak project sina quality of life to da kaya yamna hong halabage haibagi wahang amadi aikoina hangba masange in short aikoina development sa aikoina heta mid usalaga yaba natabada aikoina question tawba aduga madugi development to madu aigi punsiga samnaba aigi miyamga samnaba aigi misam praja singa samnaba mawongda thammakanda wahang hangba masangi as well as policy do semba matamda madugi policy do UN dagi lake lao Indian Parliament dagi lake lao Manipur ge assembly dagi lake lao natragana pradhan gi thakta panchayat gi thakta lake lao hairiba mayam singa aduda policy ama frame tawba matamda di you have to consider aikoi gi punsi aikoi gi aigi quality of life ta karyam chawkhal handoi no haibagi potsima aikoi kaino sa kari haini yamna involved tawna aikoina mase tawba masangi madugi damakta aikoida hojik pawda di koi GTN amadi tongan ba mi khara mi yamba nati akoi da laibak thiri se political movement gi damukta di mi yamna lei environmental gi developmental activism gi pochi da di akoi da mi se leite mi manga tara khaki ithai bere su moi manga taru khak na da ge kaino khara na tawrami 1990s ge adai da kari da khara then hojik su kana su leite aduna hojik kaino na GTN na panbi khri bado amuke hena mayamna amuke hena yengbiyo akoi gi palm oil tharak pagi potsa thara abani mase reality oira abani masida yabu yaning su consciously yaning ba kan aigi consent yauna aigi full knowledge yauna full information phangba full knowledge yauna aina mado yabam jangi yarui hairu adu to bam jangi andakta 2023 the last parliamentary kaino da session da kaino hatu Manipur gi irang gi kari gi irang marak tu da Indian Parliament na atopa
bill ama phawa pass to bangam draba charang nadra manipur da inang taure manipur da thani sure ahum sure mi asuk sire hatnare sunare haidana congress na bjp saiba bjp na congress saiba cpi na ama haiba adugi charang na ba marak tu da pass to bill manga tara gi manung da india gi forest ki ek ase amend to thu ine haditly adusu without any opposition adu rawidi maduda leiriba artist kain e forest exida change amak torpa matamda aikoi gi forest aikoi gi environment aigi community life to the aigi social life to the aigi quality of life ta aigi tungi mirol gi development ta tungi mirol gi punsi da kaya yamna sacrifice tawrabage natragana kaya yamna contribute tawribage haibasa aikoi consciously mado Manipur University oye mado kanoda media house sing debate oye feature article do oye editorial do oye masa reflect to there adubu aikoina Chhattisgarh dadi masigi mayokta voice khajitang tholai yamna tholak panate Jharkhand da khajitang tholai yamna tholak panate Nagaland da khajitang tholai yam tholak panate Manipur gidi for that matter academic forum mamatana political forum mamatana natre haragana kano media house ki forum mamatana masigi potsa naina de adu arabidi ai koi sa piri ba syllabus khara madusu MNC gi hidden agenda yaw syllabus to the adum ngauraga adum leibagi akoida pot ama lei aduna more open oiba society ama more kaino oiba conscious oiba society ama oiraknabagi damakta we have to ask ourselves tauriba quite first question di tauriba developmental aid kaino sa program mayam sa developmental work mayam sa masiga aigi punsiga bu kari samnari bage masi yengbiyo ai koida unemployment problem share thoidokna atha khande educated youth mayam ama thabak phangdadana tara leibasa masi issue nateba 1919 gi I mean 19th century gi 18th century gi issue amada topic amada madugi damakta ikoi khanabadadi madudadi achowa issue ama oi haba adu arboidi hojik kainoda yamna slightly subtlyikoige jiten nga sai chu thambiriba hojik thoiba communal riot hojik thoiba confusion of our identity confusion of our history confusion of our life uncertainty of our future uncertainty of our state existence masigi leiriba confusion amadi uncertainty mayam sa masi developmental politics to ga samnaba pot amara haibasa aikoi yengba ma changi aikoi gi yamna development achouba major developmental project manakta karigi damakta heavy military lection libano haibagi question siga hojik thoiba pot siga aikoi gi kaino sa khare hen resist toba kanglup sa sideline tongnaba silence tongnaba gi damakta masigi confusion mayam singse to olibra haibasa aikoi khanthaba ama changi na ai logjai aduna aikoi da hojik leiriba problem sa Manipur gi hojik leiriba problem sa kari no aida aigi punsiga direct samnadaba aigi sentiment aigi emotion da leiba pot khare gi damakta di we can die for but aigi present life sigi amadi aigi punsigi tungda lakadoriba mirol gi issue sing da di makoi gi quality of life to phagalanabagi damakta di aikoi da madugi mi leite madugi damakta activism da mi watli or activities sa natraga movement sa natra haragana protest sa masigi masing di amsatina handai aduna we have to rethink ourselves we have to re-examine our action and our activities even we have to re-examine the direction of our movement masigi potsa aikoi khajitang khantabi si aduna object mayamna aikoi ge athar sida hangbi ningba kaino
ꯋꯥꯍꯪꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯂꯧꯖꯈꯤꯒꯦ and kana kanano ꯑꯊꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯊꯔꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ mayam maraktagi hoi ozada question hangningba yauraga su hapet last time when amtang chance pizari mayam da supplementary comment or so dum sigi program jiga mari lena nai tare haidi talk series siga mari lena na madi university gi adai sigi matang do su mayam gi maraktagi any comment or any question laira ka somtang last chance when mayam dagi tanja lokjage okay अखोई ngasi talk series meet the author hariba series asi loisalakpaga iroina na अखोई ngasi panelist amadi oza moderator da अखोई musugi maikai dagi token of appreciation ama अखोई पिछबगी tansa lokjage amadi akhoi oza jiten yumnamna izaba akhoi adugumba development aggression hairiba akhoi yamna magun leiraba akhoi lairiga sibuso akhoi panelist oza jiten yumnamna akhoi oza mca runda present tawagi tanja do mu khakka lominas thank you oza akhoi musuna haijarubada harau harau lakpi bagi damakta akhoi kopi mana musuh tim dai amaga pizza tor musuna hajarubada akhoi harau harau yabira pogi damakta akhoi ikai khumna jareba oza mc arun professor department of anthropology manipur university amadi oza jitenim nambo musugi maikai dagi haningai leitana hanhana thagat phongtok sari loinana ngasigi thorom ngasigi talk series asi matang sida loisinbagi tanja adu lokjari thank you